sweetheart, Shovanjiriwe, I love you. Sunday okoguza amahuri ogatambuza otakoreta garukwingana ki kandi tamahuri nkamagana 200 what amutwe hachago no gahekota no boga parkingira ibintu birukushaka kaba parking aje no tamo binyasi uboneza ukoma uzinge kata oyekorera kandi n'ibigiri bikabitashasha mazuma orgaruko nahakigere ohikambarra oguza ogaruko garkai shayina ngamba nimbona ikiromuka what tukaturugaye nkoko yagamba okorara emishuburo yawo gipakingira ndara nkomire omukasheshe enkoko ekigambo gatere ngata aha ohikambarra burukushesha tuguzaba hi uko ine speed rukwingana cyo mu maguru ankanye ni speed munonga kandi yiruka munonga mukamuri timu okoba nutambura wenka tukaba turi nkababiri yes nangwa bamwe babituruka muno kushobora kwabaremo yes nyo nagumizamo iwagumizamo no supplying abahinde mbwene myaka kuyahwaho wija wabugana abo waberetera amahuri nagure ikizimbe cyawo nkahi ari straight Omurebe wa TV Murunzi nakutangira eshaha zaba ibiri z'ekiro kandi neshaha y'amakuru agacencwire ahabwe kireki agutwakurundanira orukuzaga kusehonde ELIAS RUTUGUSA hamwe na LOICE GAVAH orumo rw'obonero bitutakaga kukizeho mbwijire katubanze tukoreke ebikure byija bwebembire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Roseform. At Roseform we deliver in real time. Roseform. Omugacencwire kireki abebembezi bashabwo kurekeraho kuronda karuru ko kubaganisamwe abantu omuri sinziro yo kubaganisamo abantu mudigo tukorohanga yakitereka abantu batanu kuruga hitendekere ry'abashahwe rya Fins baferiro muri butandu omuri Kabarore abegi baitu babiri hamwe na staff baitu basatu bakafera mu accident obandi marwa binyangabu. President Museveni ahimbise nganze na banja ahabwo kuba muteganda umuruho yuma Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform we deliver in real time. Roseform.
amakuru ombwijwire oruga kusya hondi ELIAS RUTUGUSA hamwe na LOICE GAVAH oworumo rw'obubonero President Yoweri Kaguta Museveni ahimbise enganzi y'ihanga awari kugira ngo akamurebamu oburyo kandi n'omukazi omuteganda okutandika obuyabira kiryo mwiki. President Museveni babagambire obwabire ari hamukoro go kusima ruhanga ogubire gutebekanisibwe enganzi y'ihanga Robina Nabanja omuri district ya Kakumero. Omukoro gwo kusima kw'enganzi y'ihanga Robina Nabanja gwatandika n'ekitambo kya misa ekyayebemberwa ishabareberezi w'itware rya Kampala Paulo Semogolere hamwe n'abanyadini abandi abarimu Bishop wa Bunyoro Kitala Jacob atwirweho. As a religious leader, I remind you that the church must form leaders who carry the cross, not merely the title. Our politicians, our civil servants, our judges, educators, our military officers, and every worker must be taught that faith is not private, it is public truth. I want to thank God for the commendable work she's doing as Prime Minister of this country. And it's really right and fitting to have such a day when she comes to say, thank you, Lord, for the far you have brought me. President Museveni owabari omujenyi mukuru yabanza okurambura famu y'enganzi y'ihanga eyakakumiro Model Farm hamwe no kwigura ekyombeko ekyakakumiro Classic Hotel. Yes, Kaguta Museveni, and still the official commissioning goes on. Hotel Classic Kakumiro was officially opened. It was a chorus. Bwanyuma President Museveni yahika aha mukoro ogwahindira aha kishayi kya Mpasana omu district ya Kakumiro ahagati y'amashemerwa n'akari kamani omukoro gwo bantu abasiba bamurinzire. Somese abantu banyu ukurugo mbona mfoke cyokirora elizo semerime mchadile nabanja nasanga akatandika katoleli ya tondile nabanja tawagamira mukuru hikina mfoke cyokirora nabanja habi kutele ha project ya nyine filmu yanda amenyuri nyereka filmu. Nabanja yagerageranisa Museveni na Ruhanga ahabwo kushanga yamuhindurira omuntu w'amani obu yamuha obw'enganzi y'ihanga. I can say that all that I have is because of you. Ninyo wakufura Prime Minister kubo mwakaza muzeyi mwebale nicho kweteire kweje tusinga kama Ruhanga mwebale. The president can make anybody become the president here. Apart from God, you are next to God. Kuteleo mungaro yusima. Amazi muzei kule ngenda kutura kwase mereimwe. Muzei omiko twapaire mutandika kimu kyali arakisi twine bitikali tukora. Ebintu tukikoze bituka ubiyo tukaba tuli under Shwari district. Ni kusimoka twakakumiro district. Amira kintu ngoni korora kuna minja kuna korora kwa kansala z'umurongo bandi hanyuma for RDC hanyuma na for Minister of State hawa uhamira akifika NLM. President yagira ngo bitu obugiga tuburije okubaho polisi yagumanere kura abashuma nuko kubashaba kucwa omuzogwe. Yendebo musango wawe yaho mbarize police board niyo mbarize. Following your directive, whoever is involved in
theft of, as far as PDM program is concerned, we don't give bond. We investigate and we make sure that these people appear in court, sir. Hata umusigazi umusango tariro kustati wansi. yahache y'abantu wampasana miliyoni mukaga okugura pichipichi gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto ntugumizamu na namakuru abantu batano abarumu abashomesa hamwe n'abeji ahitendekero ry'abashahwe rya Fins Medical University baferiro muri butandu ekiro ecabushesherizo babutandezi ebira harugutonye gendwa urwa Fort Potro okuza kasese ahamwanya ogumanyirwe Nkatsbed omuri district ya Kabarore. Okurejera hari bakuru bitendekereri erya Fins Medical University banya kufa baruma abashomesa bitendekerero bashatu hamwe n'abeje babiri. Abashomesa bamanywa nkamuhumuza Gerard obire nakora nko munansi ahitendekereri Katoje Musobire na hwera abakozi hamwe na Tsime Medi obire nakora nka driver kandi babeji harumo amanya Paulson hamwe na kosha ba trustee. Abegi baitu babiri hamwe na ba staff baitu basatu bakafera mu accident obali mbaruga Bunyangabu Sita Playground na mbere bari mbakora medical camp undi ko bujanjabi abantu on site. So bakatunga accident batomera bus kandi bari motoka ya university. So cyo mugusamubi abantu batano bakafera. Ruhweza Patrick orukora nko mahandici witendekereri nagira ngo bapfire babire no barwo mu district ya Bunyangabu aha medical camp biretebekanasibwe mukuru witendekero Victor Kalenzi nikigambwa ngo emotoka y'ibabire no batamburamo etomire bus registration number UB2 rwenda 93G eya company eya Skies Coaches. Kandi munasi nakora na university eno binekato James ogaba support staff hamu na Tsime Medi ogu abera driver wabe navuga the van. Then abegi ferire amanya Paulson abina soma certificate in nursing hamu na Koshaba Trust na abina para certificate in nursing. Tukirire families amuna bazaire ba abantu abafira abo ogu kumarira umwana nkeje yari kumarira yafira mu accident. Mwere nyiro busasibwa mani kura umwana wanje ari yo mwaka kumarira aza kura yonduga department kurora wabanta postmortem bazikora ano abantu abatafire abatungire obusasi abakutayire abo bajanjabirwe bali marwaro abambizira Great Lakes International Hospital bali basatu ahitwaza kushikira hitendekereri twashanga bacuramirirwe amakuru akagasha kwa Jonan Tsingwiri. Ago namakuru go busasi twagumizamo abiciriza bashabu kuba bekambo mu kwiciriza hamwe na nokutamani aha byentunguka eyamakagabo ebyagambo mu kushaba uko mutana hakanise ya St John omurugazi aho mu Rurembo rw'Ambara. Arukayo ubutumwa bwe aha kujaguze cyo cya St John hari St John Rugazi Church of Uganda hamwe no kusima umuhereza wabo Archdeacon wa All Saints Venerable Reverend Patrick Atire yajumirira abo bona abari kubora emirimo yabo. Emirimo y'ubusariko bwo mutiraki Bible yazira ngo omubiri kurwanisa omwoyo n'omwoyo narwanisa ki vera in conflict hakuzi bongwe baryo mu rutaro omubiri kwenda gusimbure kandi omwoyo nayenda teteke obushamba emirimo y'ubusariko kumbi tokashanga nahariho bari y'ubusariko ngene emirimo y'ubusariko kumbi n'emanywa niye obushamba ni obutiraki gambira mutezo otugiriko bushambani niza kongera kuheraho no kugezaho kurebeka ngo umurimo gwa Ruhanga nagukora byo muteka ombiro burugo nangwa no butarubwo uko kuruhanga arukisima ngwemeremeje korwe netigenderwa cyo kutera abahereza abo muhimbo abebembezi bo burebereza bwa ankore bakatongoza he hujuru yo kurundane byo kubakwasa okwetororo burebereza bwona batetesho ngo tuzakusimba umuhereza na mbere shaya za kwika nawe nazo murayi abo bateri hizina na kitapika ihari yechiniga umubitero hanga yashinda kandi ne chinika abandi ne chinika echiniga cyenda kunyita ndara ni ndeba
ikivuga no mutungitse kiriganira no kurera ikinika okaranga ni misima kantambira ehureje yo kusima abahereze riyo negendo misho kwetorora amasaba dikoni 18 amarisa 88 hamwe na saparishes rukikabe na 98 ombereberezo bwa ankole. Omugani makuru Bishop wa West Uganda Agacencwire yakabucara bikirize mukabwoba barikwejumbira mu kwiba hamwe no kuryanga tandisa amataka gamaramizo ngo nibe bikire miceno wange ekintu omalo kigaba tekiba tekikyali kicho ettaka baali gaba ekanisa yennyiniryo nate gwo omuzukulu nojja noyagala olime ebyabugambo byabali hamukoro kurundana sente zo kuhunduza rwa Mabara Seed School omuri mpumude lyantonde tamwe wette batunatero kimalaku ekyo kiyingira kitunga ekisoso ekyasooka okugwa era chaplain era omusumba waffe nakisabira era tufunanga mukazi bukolera twagera mu tucombe ko murundu gumwe ishemero nza kurihenda so reka tuombeke ho korampora phased construction kugira ngo tuombeke ho one room after we build another one. Of course Paulo nagira ati nyowe nkabyara aproyetara n'amezi wabikurisenda hanga urukuzaha mwanya gira ikiyakwa urukwijja ayongera akakora ahabwa TV West nde era akiza na Sandeke William. Umurebe wa TV West murunji tukusima aho kuturebera kandi webarena no kutorana okureba TV West twaza kumuraho ntugaruka n'amakuru agandi kubingo bworo tokabasa kubingo ryaho rufite kateka urukusomesa sara zono kazima rero tumukamo bworo noza kubinga wapi no kugira ibintu biwasitinga kora senti icyo kubanza no basabye twantandika we business ege business niye kuyamba no tunguka aha muheru usanga bakiza kasente kirireyo hata wayenda kasento ka fixinga imbinte byinjiho nko mugura amataka poroto bumtawo no mubanza umukugura ubuzu ezo ni investments wo ryo muri isa ugura amatungo ezo ni investments esente noza kweka ngusanga zakuzereza bire nkingi zabire nyingi tokaguma na sente utazikozise uzibikire ngucagira makuru esente nungi nezo wateko mbinte byo zo wateko mbusubuze zo wateko mu investments Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa iki ne wafugiriza kintu kituufu. Kituufu se n'asanyukire kuba n'adabu. Naye nga kendi kuwulira zinduulu dda. Kale sita mumukaga 5 sita munana 0 hash ne bakuleetera options nolondako pay school fees. Ekiro kisisire kireke Rose from Nempaka sheshe karonji Parasiya Rose spring na Rose from Ejini biti Dokuro busas mukasheshi Nikukuma sajingo mchiro chuna Werare nko mwerere n'umufaratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwenda Rose from insiyebero toberunji Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuye mu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni
wanyo mpenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasa kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu not mushange ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina note rukumi kuri mucho wararote katekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eriho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake
tukazakunywa imbogo nawe pensiyo na nesente konga ntanyuire mbogo nigushekerera niguteganisa wenda ninyende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Omagacencwire ageshweketi obwetu ryo mu seasoni eyo kuronda karuru abebembezi bashabirwa kurekumuze ogwo kuronda bururu obwo kubaganisamo abantu omunganda hamwe na nedini okushabuku kwirweyo orukura abakristo mu ihanga Javaz nabo obwabira kurire okurundana sente ezo kumaririze Eklezia ya St Joseph's Chienje Catholic erukushangwa omuri Kashumba Bukanga omuri district y'Isinjiro. Omukoro gwo kurundana sente zo kumayiriza Eklezia ya St Joseph's Chienje gubanze n'ekitambo kya misa ekyebembirwe Right Reverend Calista Sirubaramira Bishop wa Diocese ya Kabale. Abebembezi abantu babutosha hamwe n'ebitongole nka Centenary Bank bahireyo muganda kwatira Eklezia egi. Tukakora policy at board level, but in fact, supporting the archdioceses up to parish level. I mean, up to archdiocese, diocese, then minimum parish level. I think as a million community, we got to start. Gervase nabo orisha abakristo mu ihanga kandi kunobira kuriri hurureji ashabera abebembezi okoreko kurondo bururu bwo kubaganisamo abantu agumize ngo entungu kate kumanya dini ninga Ruganda. Kubaganisamo abantu mu dini tukoro hanga yakitereka bano wareba umukoro gwaba kuya wareba twena turi hamwe abedine zindi babarumu abasilamu babarumu kandi nuko tutwire tukwatanisa nyabona ni mpagera amaramizo Eklezia kanisa emizigiti imbani ndeba mu kintu cyango muno kugira ngo cyacezeze naramaramizaga ndakureta hamwe batwegeza consistently for over ages mare myaka mingi abarero b'Uganda akishakane karazia kwa emitwaro 20 ebintu nkente embuzi entama ebihingwa n'ebindi bingi nibyo biresirwe kuguzibwa kandi sente zikurenga mu miliyoni 240 nazo zirundinwe. Omugandi Bishop w'obuleberezi bwa Nkole Diocese yashabikiriza okwetungura obwe bari kuhinga omwani kandi bakakebeza amagara gabo baba nibenda kuhangara. Ebyabugambo by'abana atahemuko n'abaronde bibiratano na mushanju omubusaba dikoni bwa bujaga omurindi Rampara. Cyakiriye cyo kuta abakucho kamya abakristayo kandi izobe ryabizo barundi mnonga yakuru mu mugo kutangaza abantu bakore wa Paulo umba Thessalonike ya kabiri ishura ya kashatu gwikumi nagira ngo otarukora tashemere kuri tuyine kizibu cy'abantu abakwende byabusha abashuma bomwani barengize abashuma bebitoke by'abantu abandi barengize umubate bwo hemuko nerizoba haba harimo muguruso imyaka 55 y'obukuru owamanywanka amaso rw'ishoce okurwo mu kashuro murindija. Bishop yashabikeza obutakuratira amadina garukwija agumize ngo gahabisa abantu ngo batambere ndwara kureka bazo marwaro bacebeze ndwara. Cyosasi hari yanyihanga omuntu abirayizire kushaba twashanga kuba mpemere abirayine 28 shukari kandi omuntu uhurire nabayine hagati y'ina na 8 konka wayishiro muri 10 yashiko muri 2 yashiko muri 28 omudakika bamuterire hemotoka yo kumutwara abiri emergency akurutubire tu ambulance omahanga gitu ekabire yamwakira aroho barigire kupima bashanga ine
pressure y'iguru 215 ahasa ine igana 10 nabo icyo nico kurebera ngo murebereze naguma nagenda n'abashaho bakebere nashemerwa kureba mu bishop yije nanye umvana bambatego nanyuranye n'umwana wanje arushomera gatabarwa Our TV Western Susan Chelsea na Christopher himself. Webare Susan Charles na Christopher tugumizamo na namakuru abakazo ku rugomori district ya Bweju barumuno baronda iguru obutembero konka baceremerwe bwa nyuma yenguto na namarwaro kufaga kahwaho rero baciza kuzara bakateka amagaraga baharutezo ebe byona bagambirwe nyumwa bazyo obabire no bakira anete na marabya mukama oyesi imbere hantebe yo mnyishengero kazi ahabwa district ya Bwejo bari kumagera ngo abayambe ngo ahabwo kuba bandu bakahende ndagano babareka ngo babonabone enguto zona zifire amarwaro no iko kwirwaro tari mububazi ko kwirwaro kutakucebera bakuragira kuzaguro mbazi utombi ebintu byinje myanya yitendizo ine kugenda kubi Abanyabwejo bakire anete na mara omukazo muteganda batyo bamutasiyo mu district ya Bwejo ngo ku Yesu bamutahizo muri Yerusalemu kandi abaraganise kubakora na munonge by'amagara n'inguto tunagamba cy'amagwariro abakazi bitu Bwejo bazaro umuhanda na yatfune kizibucamani munonga ayika clinic kine cyo kubasa kumugashira cyaje gicu cyo kugira ngo ni operation n'ikintu cy'amani munonga bibaza ko tugira otoshanga batine bibaza andi yatreterana n'icyo cy'amajyani kandi nacyo kiyo nkikora kimwe atentungu kariyo yaziseka atari mu parliament none itekateka yazo mu parliament nabasa kuturetera byona ebitukende so abwa networking cyezo kore ibintu kebyo kandi ngo tukura mu kigabo cyo keta BCTI Bwejo Community Transformation Initiative Limited umuganda nkago abaturo mu Rushema Thausi bakira umwana w'abenzarwa kandi umunyeto Tyler sabahurwa umushana bwa nyuma yo kuhanobwa okwarwija kwesimba hantebe yo munyishengero sema sauti y'ubuhereza tuburuho ekibatwira ambulance turi mu covid ambulance kane yatagwa ngo ejo mu covid bokeza government tuzine tagatani zikora kejeta nehererukire abantu bashema sauti mu kimanya amiza igakomere ntugakarenga uka umusanja kiriya ekikondo cy'amashanyarazi y'icyabe kire ku 2020 na hati ntwayikire mbweno mazima shemerire kutera karunti kagaro muntu wagire yabwenje abaho Tailasi ayesimbere kujwekera bashema Thausi nagira ngo nayenda mana gateko minyeto hamwe n'abakazi abaherezi roboryo kwekwatera bit kutaro kubahece nyanja gwe minyeto mejare nyondyo muskiring training and skilling umunyeto muskiring umunyeto ya ine skiri ya kubayine ibyo never capital ya mani kandi ekindi umunyeto ya yekera kamayati na kwateki na yiga skills na zabura hamwe ahari kuzahona weda bugonji weda kashekuru weda kibanga weda weya natandiraho nakora Tailasi ayorekera ubusase ena hamwe no kucuramerwa okushanga ngo abakajanse nibihibumba bugonji batyo barukoramo ebarkwenda rero baba bugonji basagara ugo kwetera engaro tureba icyo people who are exposed our traveling ngire munonga nango manga kandi none rebe biteba koro mu ibumba umanye twareta industry za koro mu Uganda industry za zijya mu bugonji no muri shema yitu oror gutomba koro mu dakigete amakuru agagasha kwa Michael atwakiri webare Michael atwakire twagumizamo na namakuru aba SACCO bajagwize imyaka 30 kandi umukorogo gubiro mu rugwizbwera umuri district ya Mbara kujaguze imyaka 30 ku bayongera batongoza wehururu yo kugura imigabo okwongera amana ba memba babo okubika ebe kutandika nkabanho nk'ebari group hasa enyingi zikwatandikire nazo they are nowhere to be seen konka ebo kugumaho outstanding as it is nipuranishe berwa munonga kandi nisima ruhanga okushanga mwifindi okugumaho hati we are SACCO number 1 in the whole country of Uganda be regulated by Uganda kandi turukujaguze imyaka 30 twatongoza akazamuka ebo share campaign za imigabo kugira ngo abantu bongere ubwana nyine ebo
babe bakamabayo ebo yitegume ine foundation pango kumire kandi no muntu y'abanandaroni ebo amakuba tugashazirega abamace munonga umuhoro yo kugura emigabo naza kuba nhabamo kuhangura n'ebirabo ebirumwente embuzi hamwe n'esente mwene ebeje kiri ba doctor yataba engineer yataba bantu batiterunga mwene ebo nyoni jeta patana involvement. And this is the time of between the license of the future is very bright of between the third eye what the chairperson Chiana kugira ngo niwe na investing obeno mangu your shares are safe, your savings are very safe. ebo SACCO bwa hati niyo SACCO yonko mu Uganda eri kureberwa banka ya Uganda kandi ina mataji 20 n'abamemba bari kwingana umutwaro gumwe n'enkumina. Bene ebo SACCO yambira abantu bingi no kubika nebikaje okuza kuyamaka sente kawo kashangamu okuza kusiba no tera nibadandika kwetora nk'izindi SACCO nangwa rona banka eziri kuremwa oza kuyaye sente ushanga zatandika kwetora torora konka ebo SACCO echo techine yonko muntu ekiriste kunyamba ho munonga nabwa ATM card eji ahinkutora nyayo sente kiza Kampala ATM card ngikozesa nyayo sente nzoka ndafutwatangireho mutwaro kumwe n'ikicweka haza kayondeke kibina kitu kusya ishaheji okutuselebratinga emyaka 20 so nimbasima mwizina lyanyu abatuterireho umusingi ogwo ebo SACCO ezireneta wehuru n'obuzano butaro bumwe na bumwe aya abantu babasize kuhangura za motoka ente embuzi za pichipichi n'ebindi bingi gasha kwa Philip Murangira webare Philip Murangira twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi niwo kwenda kwa mazika gemitwari 10 niwo kwenda kuzo fundraising okagura amahuru gemitwari 10 kagagurura mushomesa nyabora gera program ye sente nazarbaje kumuzire ndiyo muzire nangwa nyoti ndare guma nimbagambera tindagumeyo kuraha kubizusya abana bari mu cyumuro nakweshengereza twubagire mu cyumuro warakafizi wakashashara wajotiwe no yeha mu stress obumwe wabyama no kukora watandika kukora binkwatireke nezoyine iwo ngoye ya mu stress oriyo norireryo nakushaba nakweshengereza tamu yakabirtera hare igumano komera mugoye esente nobika kirra banka yawe nobika mpora eshake kuza kwike cyumuro kutaha muno kumur katwatamu yakabiri no shanga hine yiwachize oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi
okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwaha mutima ryaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecyakatoki mugume munyweco katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki ine chama chayo muhuje katoki yerya hamutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina ndi John Patrick Byaranga hazo kumanya kuturumu ahatwine masarazi awejo ngezi ntarikumanya uye 12 fresh sore kisi aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mu kukozesa ile birunje byine sore yabo tekukira korarara aha ni ndise nkoko sore ni njukoza ku brooding nkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju obwogogo omucyayikaceka ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju shatu anane 5 noti 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming
Rurenge train na sakasabwa abana cyazire kutambira bisika no muziki go kucamura heciro no mushana okutama main gate nishirinje 200 no kureba nyamisha nishirinje 200 abana bishemero hona ni 10 otaferwa Makura geshweketi abatura begombora yakabera omuru Ruhinda South omuru district ya Mitoma nibetumbwitwa ahabwo kubura obuhereza bw'irwaro rya government rya hihi okubasyaho obuhereza bw'ebyamagara. Abaturo kwetombwituro kuburirwaro no babiri nibatunga obujanja bwabusha obutebekanisiibwe retired Captain Dr. Kamukama Bernard. Tukubwena bwenesa n'irwaro kabira Mitoma okuza kabira bakikaye bakweza ka Panado babona ko byasigara mu mugende muzuko gurere nanke ate byo kuzagura no botine sente zo kubigura akwantwenda nito batereza irwaro bayimba pranga kuruteka kisayi hariya nyamushebeya kandi tubakaduterire ukari Gavumenti ekombeka irwaro rya kabera health center yakashato kuhera abantu bakabera konka bwanyuma yo kushara mu town council egomborere kasigaro buseri etini irwaro ubuhereza bwa kuno yabukaturema none turaguza za Mitoma turaguza kabera ukikayo empazi nguteriyo bakwandikire baraha uze kurumu madu bitoko nawe ya kabera sub county yentuze umugomborere zindi nka tara sub county nabone betago buzanza binkobu tuineyo nyakizinga sub county abashaho bashanjire ngo abantu binja bizire koraguzana munonga bagurisa hamwe n'abakikuru babire binendwara nkashukari pressure hamwe nebindi tureba ngo abantu binje nababine ndwara za shukari pressure ngo binje nababine ulcers hamwe n'abageta peptic ulcer disease konka ulcers ejo nene rebe ko miringo minjo bonde nere gastritis abataka ba Mitome y'amashuma nibajarangu no Mitome ine bikonje byinji kongati katunduro bajurumwe ahabwo kuba Mitome y'amatembe ino buhereza bwinji okusinga y'amashuma omugandi etawuni za Bushenye zirumwe ya Rwentuha Nyakabirizi Bushenyi Ishaka Butare hamwe na Kayembe zishanyanyire obwenku yanja y'abatura ba Bushenyi beshurumya nyeje kwakira chairman w'entebe ya katano Jafar Basajja baraba ubwanyuma yo kumara kwehanditso mu Kampala kamani umushonga ya PPM abo kuhaterera streamline negenda kungi twenda turebe uburu muntu mu household eriyo bracket ya 39% erevye yafuna sente abantu barugo Chairman Jafar Basajja baraba asimire government ahabwo kubonjera sente zo kurenguto bacyarege twine government local revenue kandi ne sente ezikuvuga rwagati batusente ikimuno nani tero muranga government yongera percentage at least funeka 30% of the total budget abo kuba implementation ya service eri magombora amwe na Jafar esimbere n'umunyamakuru Prosper Webaze amakoraga gashakwa Abraham Muganzi Webare Abraham Ganzi ntugumizamu RDC wa district y'Ibanda Godfrey Mbetegerize nagira kiremiso bworo mu bantu no butafayo na no kugira entekateke zitine mu gasho Mbetegerize abire nayiguraho office za bufunda PDM SACCO omuri district ya Ibanda office eji ebase kuhera abantu abaryaha n'abarija abaranga n'ihanga ryetu Ofisi ya bufunda PDM SACCO eyigwirwe RDC w'Ibanda Godfrey Mbetegerize okurijara mukuru wa SACCO Nasana Muzinya ikigenderwa no kurekeraho kugabira sente omu briefcase bwensonga yo kwenda ngo obuhereza bw'abantu bagume babarondeho kubusanga tubire ntukora twiri briefcase office konka this time hazitungira office kandi yitwirwo mwami uva kweta bataringaya koba wa okora district ko wa OWC
niwe yatwire office kumara umwaka gwona so twiyagitire twajyangwa ikintu cyo kutangaza ko tubase kwigura office officially ari kwigura office betegerize agizira ngo ekiremise obworo mu bantu no butafayo bonka abantu abashema abadakumanye kibashema bakora bategamisho akaciro abarakuza gukora korebye aza kushaka wondisha asigice banje cye aza kwigira rana yetegereza tuvuga barebe mugashangane ekayitaka mugata na shaka BDM 10 million emwe BDM eine emyemyo mushanju boka muryejo wabindi mwami Johnson wakakwata imbere ni nkorore yakashatu bakweta financial inclusion boka ramenyo yo kubanza yo kutungura byo buhinji ebyo bulisa na nebyo bushubuzi nangwa no kutwakubasa kubika ebintu bito bitusharura task yamakagita ibokweta household income eyongere so when PDM tiyumuntu ka individual kamamogu PDM ne ya family abufunda PDM SACCO niyo yaba eyo kubanza omuri banda okora office ya SACCO yabo kandi abebembezi bashaba endije meroka ebarebereho nimbamya ese kintu twara cyo kurebera n'abandi baza kubikinga tumbasa ko operating n'esente ko operating rasikuti omugande abahinji batandikire huriyo kuhana amagezi uko bakubasa kutungura umutindo gw'umwani no kushoza umwani oguri ha mutindo gw'akatareke ensiyona babiro mu district ya Kitagwenda obwa abahinji babire ntibashwijuma emeringo erukozesebwa omukwanikaje omwani tubanza kusima umureberezi wetu Right Reverend George Ketu Ryasingura habwo umurango guyateyire kandi kurango umurango guyateyire abantu bariyo baguteremo amani habwo kwingo mwani kandi rizoba nico tuyimukira habwo kurambura abahinji beitu omubuse badiko nobo kandi ayitwaika omakago wishemwe Ambrose Ryasingura na Naume kandi tukareba emisiri yabo eri mirungi nehise kitinisa kandi numuranyi wa think story irrigation but that is my hope kungana umanye ibintu byona abantu batandika tukubikora mu rundi kumwa ku irrigation na ine sente nyingi so nkabire nintekateka ngunanyengire block ninga some acres ezina byara mbrabiri ni mesa region testing abahangu ku rugombo ebembezi bwa North West Ankole kandi bamwe ahabebembire ehuriyo kutungura umutindo gw'umwani tubarije kujemereza wabo tachikozi iseji echoyini nikigira kita nikiwaho no wentaranta bakugira ngo atinde ayakwena kagizirata akaine so tugira ngo ibice bituyine nabuza iki cyumo cyangerega mu mitware ibiri kimwe kumuntu atinde mwanya gwo kubyarwa he bitikumukurigero umwanya ogwe bitikumire batandukanye bari bitiku kandi bitikumi mitwaro 20 mwana umwana wa primary worwe w'isomero ya baheta cyarwera basebeye kumubingira fizi y'emitware ibiri gasha kwa Timose Mushabe na Anthony Twin mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo abatura okurwo mwishaze rya Rushenyu muri district ya Ntungamo barahire uko batari kwija kugaruka mu karuru ko kwitana uko kubyabire biri omukarura kahwire akomwa ko 2021 omwaka gw'2021 obona umeka bashara yabira yesimbere na rukutana owabire na yebemberisha za rya Rushenyu bwiro ubwo akarura hukazire kwera hakaba mu rutaro rw'amani urwasigere bamwe baferirwe bintu byabo ureyine akaruru ko muvuyo akaruru mwive nikazamuna amasasi mbwenu nicyo tugerire ngo mureke twerundane nambwe nomwe aha babire besimbere bari kwita Jonathan Muhumuza yargayirizo batsibira nawe yayoreka abanyarushenyi ngo abo kugwa Rushenyi na no kurwo mu karuru kishagama akwatanise nitwe ngo tubase kurunda karuru karungi akihorera akatari mu rwano akatari mu kuhabana ningashi okutera amasasi mbwenu bwa nyuma y'imyaka 5 abaturano bazerangwe byabireho mu rundogo n'ikikafuhe hato kama rwari mu Rushenyi bw'abakora imbuto mu itorora Rushenyi nikamya maroko situwese n'imbuto zikozeregeze amezi kari mugagenda amashanyarazi kari mugakora hati kintu twatwendeje services iyo tugambira abantu wege neshurensia
kabashara rukwetororishya zari yarushenye abantu bamworekera ubushagiki kandi ayorekere okuwena n'abantu barushenye bakoze urumuri mu muhango wo kureba ngo abantu batunga ubuhereza aturetera amashanyarazi ecya gashatu amizi gitu ngaborabora akuba amizi mutugagura shinje 5 kakijaga ryakigana hatane 5 cyo mukazi wo gwatakoze maze mubonere bo wiki atukoriza nyoga kashonga yitwa bakazi noreba wabo inenda tweshitegara kutube nobo inenda ninga wo ino muntu wawe arikwenda kuzara ushanga notega no so mu private atuko kashi twabukira gutwara rubare ahere center for na nyakagongo amakuru agagasha kwa Christopher Himbisubwe webare Christopher Himbisubwe twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agibyemizano. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Erizuba nzakutayire cyaro mufite butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka ukutanga ndwara zo mbiri nkobuhere ebuguna amazombane ziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izoba lyona Otoraro pishindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichina tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya chika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 2 nkaga ni 2 18 ekirango cyo mutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'Obwegese n'emizano kitebekanise okubara okubesere baseline education census 2025 okubaroku nukuza kutwariramu amatendekero gono mu ihanga aga government hamwe n'agabantu buntu nka primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru okubaroku nukuza kutwariramu abeji abashomesa n'ebizimbe okweraho omuntebekanisa n'esharaho omu by'obwegese ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abantu bona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abembezi ba gavumenti okwatanisa n'abarukuza kubara omuringo gw'omutano ekitongore eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abazire babeji bona okuhagira entebekanisa egi obwe barukuhamya ngo abeji nibamanya obubazirwe bine namba y'endangamuntu narishi learners identification number okumanya birukukiraho teresi mwezi 0772 93
3628 Narshi 0773 58 51 89. Byarangwa Dr. Chris Mukiza arikura ekitongole eki kya Uganda Bureau of Statistics. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the UMA Multipurpose Hall. My name is Farida Nassas. I'm a client relations officer with NIRA. We will be taking part in New Vision Group's Bride and Groom Expo. So this year specifically, Ugandans know IDs have expired and we've started the exercise of renewing national IDs. So at Bride and Groom, NIRA is coming with all the services, but most especially want to appeal to Ugandans who have never registered to get a national ID in, and those whose IDs have expired, those whose IDs are about to expire, those whose IDs are lost, to come and renew them. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Omakuru g'ebyemizano team ya Vision Group erigireho yasinga kandi eri kutera buhwejo na goals birahari 0 omuzano gw'omukago oguzanirwa cyayi cya Chenjogera omuri district ya buhwejo. Enkuyanje y'abahagizi nibo bahikira ha muzano gwa radio stop eri kugutura babuhwejo na goli birahari busha omucyayi Chenjogera. Sinihiro mirakongerera birabana mukaga bikwa musanzu kusuma musayikacheka. Nataka kwasereja kapira. Ana mineke. Gol za radio west zombiri zitebirwa mu kicweka cya kabiri cy'omuzano. Kandi umupira gutasamba gwagura umurungi twawininga ibirahaye ahari 0 konka buri mupira gutukuruzinga tuzire ntwega so tugashira drawing board batereze nshobizi tunceri zo batwasingira ko mpira ogubire guryo murundi gwa Mashanje Radio West eri kuzana na buhwejo kandi Francis Mwijicyo MP wa buhwejo county asimire nkwatanisa ya Radio West hamwe n'abantu ba buhwejo. Icyo kugira ngo tubahagira ni muntu mutuhagira yabo cyo kumwino mukoro gwanyu yitwaye kwataramu wangu batwere umuzari y'abanyabuhweju nabahereze ntibiri mugende muzaguzo mwakogu abantu barye bashemerwe kandi nitwa mukorogwe zakwatura kandi birokaraka kufunga abantu no kwisya ekinihiro cyo mwakogo ekinihiro mirakongere ebirabina mukaga kutija kwatuka cheka tuzaguza imyaka 20 omuzano gugukirwa abantu batara bamwe na bamwe abarumwe munyakatemba ka China hamwe no mweshongo Sister Charity. Nago zijya kunaje kusimuka sanga Reverend ajya stand up. Yo kuna yemereye nge ngwatwemereza twena kweteje nsanga bayemereza nyonye. Uzakura mpura Reverend ajya ataroniza kwenda kwa milioni 2 zo kwanga kachachu koko ayemera. Ntukomezamo na namakuru team ya Shema Girls hamwe na St Kagwa High School nazo zitsinjire mpaka eza Chambogo Sports Gara ezibire zitebekanisibwe omuri district ya Bushenyi. Chambogo St Kagwa esinjereza bojo dero Shema Girls basinga empaka zabishi. St Kagwa Bushenyi High School kikaha businguze sinjire yije mu progressive na gore mu harubusha mu finals zizanirwa cyayi cya Bushenyi. Katunawula kazi na kufuna lake ya inaka bil lake na letoleza na kwa dribble aina jambo bawane kanzu ino na Salomo wano sekabili omubikishe Girls zisingire shuku vocational na gore mu harubusha kusinge cyabishiki kandi ogubire guryo mu rundo rwa kabiri mpaka ziri kutebekanisibwa aha abasinguze bahirwe bicyonjo. In the men's category of football, I want to thank Chambogo University staff for putting there this tournament that has helped us to prepare for this coming FIFA Cup. And I also thank the fans that have come here to support us. The winners were St. Kagwa High School and
That was the boys' team. Omugandi empaka zo kwirukanga habwa amashomero ga seniyo muri Mbarara Siteni zija kubaho nyencha karachi ikaceka ubwo abazano kurwo mu mashomero aga baruko Rwanda imyanya yo kujokera Mbarara Sito mu mpaka za Uganda yona. Ago nigo makuru agutwabasa okusyaho ahabwe kireki bitu nyenda kwijusya ngwizoberi ya nyencha kare utakaferwa ekiganiro ekitebekanisiibwe TV West cyaba meya bona abesimbire aho mu Rembo urwambara ekiganiro ekyo nkija kubacuruho ahari New Acacia Hotel ningashi eyabire Rukosia aho mu Rembo rwambara izoberi ya nyencha kare okutandikana shahi nazeciro mpaka okusya shaha mukaga nkija kubakiri live utaferwa kucerebera butunu ahambeho zitu eza TV West. Amakuru wabanaga kusyaho agacencira abwe kiretse ndi ELIAS RUTUGUSA hamwe na Loice GAVAH oworumo rwo bonero twendeze kurara kurungi. Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.ac.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Mushana Productions nekushyibwaho Muju Hotel ino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizwa kunaba turi kutagata omu program egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa Mushana Production. Endagano yitaka endagano kaya bendagano endagano yitaka endagano kaya bendagano endagano yitaka endagano kaya bendagano endagano yitaka endagano kaya
nibona jango zo muri anda abwicu noreka mukira gurombe twantugamba abwita iwe nurita nyabo orio ndiye sebo murire muta turi abashanim konkashi ekaina nizamu kani shangutera mu kazi kandi kani ndebo ryo mu kazi mona no hoshita minda nahawe wanozoha washobangirira iyo shikanta kumanya washobangirirwa nondo wake kanta kumanya cyari kikanta kumanya munywano wanje munywano wawe so nanye ndo ndangirije Ndabazi banje mama ubwo mshija narondo washobangirira nyendo mutware ahora yesha tamani kitombigero mutware nshojo kamubwira kano tambura nkutarire cyacu yoko jeno mshija kumutware okay obale
Dad. Nuze. Mama jantwaro omushijo gwansho banjirira. Omushijo gwansho banjirira. No wankai, omushijo uri wankai. Nyoto kumanya. Tende kumanya. Omushijo wakani kumanya. Nyoto kumanya buzo. Kataro omushijo unta kumanya charaha. Nindugo hanga hari. Kari, mbabazi. Mutwari. Asa kunkora ukeyo. Ora ukeyo. Nanye ndiyo nitahumuka. Ora ukeyo mbwene. Nikumumanya. Yo mshiza. Yesebo. Ari wajira nguti kumanya. Nyoto kumanya. Tiwe shento wachira gwiri. Nyawe. Shiragwire no wankai. Mushija we kuri shento wachiragwi muharama Rwantara tenda kushanjira wa Rwantara gono ndi kali babazi mutware ego doko mutware yazo rakukeyo ugo mushana barakati tenda kumanya ngo mushija tenda mushanjira wa Rwantara njo Tishento wachira gwiro. Asheme kuba yine cyari kubana. Kamuri. Nabwe. Shobanjerirwe nakangamba. Ati bagize ngo yanshereka rero nashobanjerirwe nashereka. Ati shobanjerirwa kansheri. Iwiro. Ine tiyaba. Mushana Productions nekushyibwaho Muju Hotel inobuhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizi two kunaba turi kutagata Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nentya kati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa iki ne bavugiriza ekintu kituufu. Kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabula. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale sita emu mukaaga ttaano sita munaana 0 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Eri zuba nziza kutayira ekyalo moviti butosha kakuba kuri yo kwesima n'okushemererwa. Nebujumana oyizeze rukugwa mshaka okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimbawe kokundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kushara n'emibazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana naabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya movit okweyesiga izooba lyona. Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. Turning there, Declan Rice equalises. DSTV nekwanzurira ka wiki akaburyomwe hato no basa kushashura DSTV aburi wiki hazoshemererwa umuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano urukushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebero kushemeza DSTV nerebererwa Uganda Communications Commission.
Promotional Productions nekushyikibwaho Muju Hotel eino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizitwa kunaba turi kutagata barugu mbwe nangambera mbwe Omwana wa Daudi obunaku yeja ategeje jinsi kandi amahanga bona garyamwengera awurohore abohorore mboye tusingize mu kama omwana wa Dawidi obunaku yesha ategeje Yo nkoko we ni nkurya nomangwe bitoche bitibiyine mboga Ubire kunu yashi. Mbabas Wanji. ogo wijana wono Bajangu mareta. no ankai Tinkumanya. dokumanya ati omba kwa bantu abotakumanyuza kunaka kureta abantu Ana yeto bajangu marete. maragaza kureta abantu botakuma bakuruka Sibe jenyo na jen. sewe ndiyo mugenyi wawe mugenyi wanje Mchiriza stame ndiyo mugenyi wawe sebo ego mugenyi wanje usibirota se no muzeyize unakumanya muzeyita nakumanya niwe tuwamanya nakurondo umutwe gwanje wambura onashi tukumanya ishento wa Kiragwire ori shento wa Kiragwire mbwenu yego nubuhoro nubuhoro kwenye nubuhoro abokuba nuko nashanga no hata nahurira nkena kuyankwata kandi kunkwata nagira nti kunkasha bwinje no yihatara konkori shento wa Kiragwire wenyini shento wa Kiragwire rero wakwatwe nakwa kukujana ni mpari no yihatara yosho no manya ka warandebereho ko muzeyi kanshi to kumanya ukoshwire Kiragwire mamubinga atkumweze kumbinga nabweho nabwe namukamugabwe mu mbingire abo kubo kamutabuza kumbasa niwe no manya uriya mbwenu Kiragwire mukamutabuza kumbasa mukugambira amazima naho bukaba umugisha iya gukaba umugisha
aka yaremere karuko akarema kiragwire no kuza kumushirano kogire ngo mukija mwatwibuzaho ukutazaga mushire tuwakiriwe Mana mwana wangu na tumoe kata kije. Yari nangwa banze batekaje. Kono kuzari byana byeberare. Kono kinakora ya. muchara shimwe ntwerizo wargo waye heyera kakozereki kabira hamazire rero nkabishatu hateyeri mukashimwa kineka yambuga namba zo ku muhanda mbabazi hashimbabazi kanambugana kayayi no mushija akanjira ngo ariyo namutwaro wanshobangiriwe umushija kanamubuza muturyoha akanshereka umushi uko tumwana kamuhereza umuntu utari kumanya ubwo wamenze umushija yija nanye nambuza yamuzabuza konka yajya n'umwana washobangirirwe yija umushija konkanyo nubwo umushija uko namubuza muturyo wanga hakanya hakana kambuzabuza kadirete ubwo umushija naenda kumumanya atiyo kamureba uko umushija tishente wakira gwi uko umushija mbere nantare okay abantu bashanaga abantu babaza gushana konka turi kwijuka ubu tuza kwendayo mukazi wandaranje bakamutwima ubwo umushija kata sitamena bariya nubu tutarabe tutaretegereze je kuko umushija kata sitamena bamuze inkaho no mangu nuwe umushija abari ngo mugurusa atayine no mangu nuwe mwazi nuwe berekere nango kucikatiriza kuko abantu bashanaga nuwe ko twamugambe cyanaye bakija nare kijaje mwene wo mubuza mutuyuryo wangaye aho nama ansereka umushija nabaraki wanshabangirirwe atwanshabangiriwe naronda iki nabara kinanye kantaka cenga ko nanye nambuza ngeza aho nangwa kumbuza ayanga kunshoborera anja umunywani we nyongize ngo ninyenye naye niko kumuho mwana ngo agerata ngo amutwa aha baba tungi iyo mwana wa musyeshi nshobangirirwa wa musye wa mushangaye namushanga yanakora ki yanahata nshobangirirwa yanahata atugamba bambagamba iki we okurebera yamanya umushije nshobangirirwa yaringata kumanya ona si nziringo abantu nibamanya nibashanaje amutoka shamtayo kurga mutempa kakigeri tine kichwahura cyona kikubagita kikwereka ngo bamanya nambwe namanya tine kichwahura yakna musaye nagaruka tanahura bambagana no mwana agamugize ngo arakeyo mwena hatati turakore mbabazi iroko garukeyo iroko garukeyo reka mbabaza garukeyo reka ogarukeyo Orakeyo ahurire cyo bagire ogira iwayemera ohureva kugamba kandi ohurege deno gako bingambire iroko ogira iwayemera yeshereke iyo hurege va kugamba bamora ejo bingambire iroko kandi yesherekeje ore mutubakureba mbabazi nako shengerja oyesherekeje atagira wakureba kakaba kagwana ore ngweshereka ebara kugambira je bitugambire Urreje. Umushija nabaraki. Tiyamanya.
Singira ngo abantu nabashana. Apana, tunashikiriza n'ubu. Atishibwe ukweshereka akabara kutugambira kandi ari kutumanya nabaraki. Nabaracho mwansho banjirirwe. Tanyisha. Nanyako tunakafika. Kashatuwa. Kashatu obuchoruka nabo resire hato mbuchoruka noza kwenda. Mukazi we noza. Noza he. Niwe kubuza. Asa mwami. Obuchoru nabo resire. Hatikana atunoza kutenda ubuchoruka. Noza. Nkakujyanishiriza kirinyo mushana utaraga kumbuza yinkuza numbuza nko. Hati ninkubuza munoza he noza kungandire. Ninkubuza nombuza nko. Ahinkuza hona ine kunkurata. Nonda kumanya haki. Ori imbega. Noze. Ata buchoruka nabo resire. Unamira stanu. Obuchoru nabo resire ati. Turukura. Endagano yitaka. Endagano kayabe endagano. Omutayi noha, munywani wawe noha, waburaninga ngobe kurungi, ogwe munywani wawe ni wali kwita. Omutayi noha, munywani wawe noha, watekateka ngobe kurungi, ogwe mutayi wawe ni wali kwita. Mutayi wawe, mutayi wawe, mutayi wawe, watungana basa kwita. Munywani wawe, munywani wawe, munywani wawe, waba kurungi nayenda kwinase. Mutayi wawe, mutayi wawe, mutayi wawe, watungana basa kwita. Munywani wawe, munywani wawe, munywani wawe, waba kurungi nayenda kwinase. Mushana Productions yabaniye kushyibwaho Muji Hotel eyino buhereza bwa restaurant yo murembe eri kufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwiziko kunaba turi kutagata. Chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year.